turn seat the ma passenger car no enye car biem na emum eye moving gasket no se me hye mate ni se wonsi nipa no na de on sika wo penti wa ensi sa nipa no ma hye sa nipa no a ono so abro so no wonsi fom ono so si wonsi a me no a minim me right no me tibisi fom ana me hye sa nipa no mo no mo si fom station ho no ye wo transport union for no chairman ye porter ye bi ye ho won ene behwe se emra aye adwuma nsa na car no yamanetu trotro no ni ade no ne passenger obetime en se obeka se otire ho o ka se otire ho na sha anye ya bushia police for no se o mo de mra ne adwuma o so wei ka ebroso ene obefro ma kan biara wa ense fom na mo ese obo mpa isa kwanhie si ansa kwanhie kusi a insurance mpata ho asem no ebeden ne tie bia no ese o ka se otire se nipa na obroso ne ese osi na ese driver no so timi nipa no esi sanse driver no ka so nipa na sia menyene se nipa be ka so onsi enti gina driver for nso so enforcement ne ka sia no e fa no 156 no okay no e gina driver for because wo driver no ene obi tika no ka se da bi masaka na nipa na broso na we buy no mate no esa driver ni timi e gina ne nazo passenger ni tumi ensen driver no eti na ma ye di publication bi ba out say they say the train airport obi am register ya show mo kete na person o pure transport commercial transport service no na dia wo operative fee we are wine we are GPRTU we are petrol na person ehun wa driver for no any wine license ben wo mukuta he na wo operative fee ka pam captain abi atento enchebe na wo wa wo dey bu aponso a ya na o driver no o be say no every speaker Kwanso for 7 no wo say na ko mo start na standard na no ya ti o say empty price you need to look people and there na o bia do register you know in the day the dia o 24 and na we na we no 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 that is okay ya say na so we passenger manager o bia be passenger car biara so we so the number so the view so the offer na sanche yen se bi sia na ko shia one year na no ye shia ye dia ba ya kan so ba fe ya kan the gather to be my friend device and answer tracking system step back biaramu and I think on go long distance just on na mantra ready ya aba kan quantum ponso so go long distance there sakabi ya dia ba permission by force o kan ya say meeting the office way and answer road safety at way you need to o fi no plan station o ko da bronco o ko na ni need to ya hwe da dia begina da dia wunyina ti da obeko overtake obe na ni need to ni na ya niam bia ya dia ba se say no yes here immediately. So road safety need to ni kru nchen wo fufuo mani bia so oya adwuma road safety need to yire nchen no o ka kwele mani bia so oya adwuma ni mi fi kwa so matu kwa na mabedu sisi a because of program nti ni wia sa ya tu kwa sisi a san ko e bia wo chire fufuo nti wo ti ase sabe ya se ya ka me ye ko ni ba wa na di fufuo cha me se na kwa fufuo bia ye di fufuo media me fufuo bi ni fufuo cha me but ye ga na hu donti eti road safety for na me pese me tiro me say road safety na o si e good road safety me say be say road safety for say sanya e bia every year bi obi a ne budget e de ma ban no road safety omo ya budget omo ya e fa ma ban omo ya saska no obo je am de ya den aprokuma egu nhyiane mpo ene ye pa kuma kwaduoi ne beso abrebra Okogyeabour Ocran ofentemfrem denchembramu a wo mene so no akokwa mpanyini sem awampampam mu je na ofriti kroti a na ne ho age afiafiem Okogyeabour Ocran waba tenase na amansan etiew Okogyeabour Ocran fa hwim yenko yanum dia woso wo mo dayaya yanum sekan kwenhye sia na de haw bebre nenam emanisia ni nyanka doso fituo mu arewo na ya dentuo mu awosin lo ye keka nyina ne keka ma drabafo wono onyankopon yi won sa ofie nante wasasi so sie yo nyame free wa draveni ne mankwa efi onipa ba ko so kopu onipa wo haso draveni fum so tili ma won nyina hwe won kwa prape
Enunti Ghana Road Transport Coordinating Council. Mr. Driver from Kaboma Kubatai. Any national road safety. Any gender bushia kwoni nyina. Yasemre sisu ken. Any ema kwasubasa waka kemono. Yebe ye free wodeku deku. Driver ni meti bia. Wanya wasadi anu wani uhuni no. Ye kachre upese emrani ubedi. Driver kemet. Kanya bu omra kanya baye. Driver damet. Mba kubikan asalin kubao. Shali ya kamaku. Driver playmate. Nami to money jiwo. Emla heto nami. Asinya fuamu sumuntie yen. Uko jina baby eni kwansa ufaka. Nesa driver nini jina no fawa. Munini nyina amatumra. Afe pasinya ni. Utika mune husa driver nini dinse uhunu. Anase meti nini yedi enya. Fane ma prosifo. Se uhunu se. Meti nini ifiedu wachia. Fuani ni driver nyina ma prosifo. Afe motorbike ni abobo ya. Wasa obi ase ni helmet. Ofa overloadina. Emra enu bedi. Pragia motofua. Musumuti mumpani mfuana muni mashadia so. Anye sadia emra enu bedi. Rinji si dunsi eni nyina. Muma ye nyina nkambo mwe. Na ye nyi accident free wa mei mudeku. No my Ghana mfani ntima penfra. Ye dinya misrem wo. Empeni fwe. Adama fani meti amu wa mei mwe dinya me ba mo jao. Yesere mo monto mo bo asema ye ni o. Yema Ghana fwe nyina kwaba. Bazado ohima baby. Yema Ghana ni baby akwaba. Efieje. Yesama mu nyina ha. Trambo muntie mu mpani. E bankra pompore manta mu agye atumu kasa fidie ba ko DL wo hanisia echiripo enkono. Trambo anyado. Say anko amonko. It's a special Sunday, another day the Lord has made. Ene montina o. Yes nkunya bie mu asinkunya bie mu ani yes nkunya bie mu. Nai momenti for yes. Ya tena se ya besom ye man. Nai momenti for. Yes nkunya se dia. We are the apostles. Yes Trambo. We are the road safety advocates. We are the mouthpiece of the poor and the voice of the voiceless. Yes, in Kunya, Nevi, Magana for Yina Kwaba. Yakama draba for Jumedian Yina, no but I say Yakaka Casanwa. Yakaka de Machanka for Yakaka de my passengers, Yakaka de my pedestrians, Yakaka de my minor in general. We did your Okogyeabour Ocran. Ghana Kwanso Bre Ason. A brass to see a sim Kunya. If it is abre kwapem say no numu ebebo. We are here to champion the cause within the confinement of the laws of Mother Ghana. We are here to discharge our mandate. We are here to serve our Mother Ghana and to defend and protest his responsibility and breastwear for the interest of Mother Ghana. Driver commit DJ Omarion Ebo Machiri Dom. One of the benam Facebook no eso Messi Nkunya yi. I na wa from the commandant of the LI 2180 if you say yesin Nkunya say yeah. We eschew ne saying. Misusu say. Metete say na yese eno yemfa nya dwuma if it is abre kwapem say no numu ebebo ye Ghana mra say this is the position of the laws of Mother Ghana, but not the interest of any Ghanaian, not the interest of any individual, not the interest of any political party, and not the interest of any of the duty bearers in road safety. It is the interest of Mother Ghana. Driver damage. Komoni agye yankwa everywhere shankani bone nsam na mom empani se bone bekum bonefo na se bi akwada na so oden yese won kwante ade asinyafo amusumuntie ye ebra so se edi nkomo na wie wo ba ye Facebook no eso a Ghana Kwanso is live is loud and clear e wo Facebook no eso wo modern ba so na wa hye bia ma me wo wie so na do comment na to ase every sadwumadie no ayedie no emu odu se wo hena pakan Nenso empenisi sofana men sofanti ememunye ha evenyina ma pro ensam no emu odu akwese ewuo ba akofo gita nani ase a obebu achacha na befa ne yebo eno nti bomode se oba ye Facebook no so a tofua de wo betime di aboa Okogyeabour ne Ghana Kwanso team eno se ebre we so amesere wada ringisi wo de ebre kitua bi a wo no fa share page no ema me on Facebook accident wo wie so a na wa like page na ma me on Facebook wo wie so a wo comment
comment no fa to ase e comment section ho because Okogyeabour Ocran ase we are the servant of the people eno nti eye conversation eye nkomo na nipa ba ko nso woni nkomo me ne Ghana fo na ba bedi nkomo eno nti se wo ye Ghana ni se wo ye oba ba ma tiatia kase afiafia everyone kwa ebraso eno nti pata wadwenkyere wo de brami aye beji atum na ayana ya nana no mo se any national ade achi se Ghana yante asem fofora yechi nyina ya semre and I just want to believe so basa wo the person me gidie se asesa ansem no eya no kure driver efiri se oman mu ayetie ye hunu road accident se eye normal ene Ghana betena se emra ni ubedi saa na Ghana ye hunu road accident kan kwansia ene ya betena driver da enu nti esia enye obi anwanwa biem nkuba o shalia na se enye wonwanwa enye compulsory se enye wonwanwa na mi to money na mom se bieburu se bienya do me nkwada asem wa me bisa wo ene se sumuntie yen se de woje tum se road accident enye nwanwa ene Ghana betena eye normal no no fawa monini when are you ready to be the next victim? This is my question. When are you ready? Are you ready today? Why you ready? Say normal anti yenkan wonfre wufu aka kire me. Say wogitum say normal na Ghana for betena dia. Anya gitum say wachina you are the next. Na mom no say wonyi ntum dia anya menu mienu ye wasade bi esese ye. Asade no ene say anya sadia emra. Holding your voice, deepen your voice and right and shrine your concerns. Na Ghana mine mpanimfo no hunu se de ekoso no airtime na ebra so se wo man so de me pacha wo oman bia no a ya twero mra na nso emra na nya dwuma no oman mo ye de nyame tie mi se yete wo man mu na oman ne wo mra na nso emra na nya dwuma sa oman no eye lawless country ene oman ya kudita esiso eye pe accident is here na ye ye sure sa wo temenka ye me say Ghana ye wo mra info wate emra dodo a ya twere yi oman bia no a wo mra na enso emra no anya dwuma na de individual bi pe de nipa kakra bi pe obi personal interest nti emra no anya dwuma no me pa cho sa emra no ewom sa ya twere de ye de aman wo man no de na enso because of say anya dwuma no nti oman no eye lawless when it comes to road accident and road safety Ghana ya lawless emra bia ni krom ha na akwa te say wo bi asabio asam ni besie na wonya kamafo no eno de ye hunu the full arsenals of the Ghana Police Service adia mu wo no wo madwunim eye esi urado any no ababase Ghana Police Service a police fo a ye ne muti krom ha because senkanya sa na tie ne yema kwa semra ne nya dwuma why not edi antini ya di DJ Omarion no ye de na famra kwa so na semra di no a sebi Okogyeabour ye wo pete na naso asinti wosememfa ho oboa driver because emra na ye wo basic school no ade ba kwa yesu aye about punishment and say face the law. There were three main reasons why we punish criminals. Obi a wo bu mra so ye wo enyina so miensanti a ye de twe san nipa na so de di nkan aye retribution ebusuya de tosom yenu aye deterrent de tosom yensa aye reformation me gina deterrence no so akasa coordinating can me pacha ahyɛnkafo a muti krom ha no mu a mode mra ahyɛ mu nsɛm a mode mo se mo 1 cedi 2 cedi ebetimi ato police ni nti mukum innocent Ghanaians wo kan kwanhia mu sanka kan kwanhia ho mra atimi achi obi ana ajele no 15 years ya anka kwame mensa tenchan ya anko obesuya nyansa bedi nanso omrai mu ayetie yi Ghana Police Service, it is one of the cheapest institutions in the hands of the drivers enunti driver ni credit meka say ho ade na besie adan aban enye sika na obegye so me ye police ni na sam te sa asem go ya that very day anka I'll resign being a police officer because the uniform no it is in tatters uniform no as a police officer nani mu aguase nanso nipa ntime nka nkire nipa ye beka no kure praying wo part time you wo penso ana wa pem asem de wo pa no kure de wonim de mekan na mom wo mu a wo maye o madwene say due to their personal interest they will circumvent the laws of Mother Ghana awia ye tenase ya ye ne mu anya e wo say obi a hye ni me de Okogyeabour Ocran
driver ni fum me trans say ya e man from me gangster cat ya meeting kura enu ti Ghana ro e me man no say Okogyeabour wo ye the commandant of the LI 2180 sign eni na if you say mra ye tromra LI 2180 no ina ya sem ebusuana me nyina benkum me ni MP da me nya assembly member da na me ntim na so no ye pe wo bia wo be challenge e na awie say the LI 2180 from the regulation 1 to the regulation 195 one de be wo so kanya bu omra kanya baye driver enti yet wo man ya accident ni ti misi de wo man ni betimi aya ne se yentro ne yemfa report no koma Ghana for please ye busa mo say after giving us the report after publishing the report ana afiwei enipa ewunie busumi wei enipa ewuye nie question ye busa ne say after report no what is next what is next wokwa kan wo bitini fie na ne bu afu because accident funu yemfa bi nwura ne fie da ye kekan wo bi bu afu please wo bufu no there you can go ahead nemom no you can't cross the borders yes adwuma wo yase ya ache ye de Ghana mra ya adwuma ache a lawyer for twipini a police for twipini the duty bearers in road safety woman nyina je tum say when it comes to using these laws in education in road safety advocacy Ghana Kwanso what the was so da what you say enkofo de was so nyane na say yanka mom say wo man baako na yanka say ntie subanfo a ekoso no asubanfo no me talk da men drive here no as a pedestrian subanfo no ebi wo memu ye wo subanfo a wa driver fo mu an ye wo subanfo a wo passengers mu an ye wo subanfo a wo ye mpanimfo no so wo mu we are not being selective we need to spell the truth in plain words yanum dia woso womo dayaya yanum kurem enso ma jem Okogyeabour Ocran ensam no kan nyina ye trans say ya be kan ensam ni nyina ye trans say ya ye be kan ensam ni nyina na ye make sure say ye ensam no aye ka no we won't cross the borders ye trans say ya de Ghana mra ana ekasa me da se me pa chawo enensam no eye maako be se nan ye bedi ni nyina so ho nkomo ye de Ghana mra na toto ho me pa chawo ba ye Facebook no so a accident ya esi ye ewo East Legon Jesus Christ of mercy ye ka say Ghana fire service enfa report no mai nemom we can tell Ghanaians ye beti makachre Ghana for say die di nkan eye indiscipline die to so mienu eye subanfo die to so miensa eye asoaden die to so nan eye I know my right ye de ye twi car no na se ye da ye private car no mu a ye da ye 4x4 no mu a ye mu nipa ye mu Ghana mra ye mfa wo buo ni ani die ma Ghana mra enne ma sansem hunu wei esi ye me pa cha oba ye Facebook no so a accident ye si ye enra ewo East Legon say won hu ye this is the video enipa mako enan they are bent beyond recognition ye hunu se wo ba nie ye hunu se ba manie ye hunu se kwada nie ye hunu se pani nie na asem a bibisa ne se we ensi wo highway so but your Facebook no so DLFM 106.9 Facebook akwansi esi ye no ensi wo highway so sanka esi wo highway so a anka enya menwanwa but we esi wo East Legon a community of the wise e ho na Ghana nyansafo nyina sebio motie e ho na Ghana wo mo a yakwo school the PhD holders e ho na wo motetie you see me bebusa asem enti na mani abri Brian Facebook no so enti se woni ntwa so a this is the video this is the scene East Legon de enka ye hunu ye eye urban area anameboa Ghana mra ya da manimu the LI 2180 wakan straight wakan plain wodru ba bia eye nipa mu a urban areas no a
Emfa ho se kwan ne ye. Emfa ho se kwan ne nye. Emfa ho se wanyini. Emfa ho se usua. Emfa ho se wonim nyansa. Emfa ho se biwe tiri bonkoso. Emfa ho se wo yesikani. Emfa ho se wo ye hiani. Ghana mra ne se wo hyenkani bia no a wotwi ka no. Wuduro ba bia eya urban area no a me pa cha 30 kilometers per hour. 30 me pa cha wo ka yimi anu ahye adane nso no ame nipa mienu nipa nan wono mo nyina so ahye adane nso no. You see, eye mirika tente anana wo moko. Whoever caused the accident, you know, eye mirika tente a ebro Ghana mra no so anana wo ko. Ewo East Legon, anunti anakai ejatimi to mu a ahyiada ne nso no because menya oshankani na mo menim pa ansa na car ejabetimi atom in a head on collision no. Na agise impact na no oden. Na eye mirika tentenso ana de impact anu oden eba Ghana fo mo drive here de make samebo amon kan kire me yem papa chairman ampadu ewa ha chairman de obetimi a kire mo akire yen se head on collision ba na se impact no anu onye den a eye car na ebia ebe scramble kakra ebe moa na mom se eja betom age se impact na no oden na eye mirika tentenso ana di impact no oden sa eba emeja to mu enu nti wa ahyankanfo yi se ansuba no aya na modan na die asa motisti anachi a se bio na munyansa nyina se biebru se bieku donto mu bi na ayira no. What is it? Wo ba ye Facebook no so a video no ana wo hwe no ye bekwa homa so na ye ne one of the bystanders wo mu a asem ni si ye na wo mu gina ho ehunu bie. Even Abrantia Bako, ye motor rider. One put na boy ema ye rescue Enquadano Bako, yes. One more a bread dine to mono. Motor rider be an original ho. One na boy ye Enquadano Baku fili genum. He is on standby on the line. Yanini bedin komo. Woman and the vivid elaborations of the incidents. One tray mu eba ne sign accident in free wine. A dear problem. What is the problem? Ghana drivers, what is the problem? One more true private car no crowd yen can one more sem. Adimo, I know my right for car ni me no yes about we Jaguar. And yes about so yes 4x4 sa dien. Me say eye mirika tente. Me mpese me use the word eye nkwase America ewiabo. Na mom eye mirika tente a wobuo ani nyansa animu ema Ghana mra. And I end the in this situation. Enipa mako at 9. Woman yina share than so no. Me hear video ni bi no. Na me see afem. So me bisa me ho say. E die ne beba driver ni tirim say East Legon. Enyansanfo community East Legon. Ye communicate tenta to the extent they say car ni timi kabom neja dem. Oh, ewurade. Mamenkwa homa so na mene minua ba ko efra ne kwadwo ye ne no eni nkomo. Akwanhia wesi ye na wogina ho wo hu bibia. De nam no so akwanhia ne ba ye no wonim wo bekere yen. Minua apomba ko de. Ya me admo bra. Na ba cho na ya mesu ki no menti ye nti me de me devices na ya he de ba kwaso. Me pa cho said you obetimi aka nyabotre mpacho nyabotre. Yes, nyabotre. Said you obesi aka twie no ama me ne matiefu ate ase bia no. Mpacho ka ema yen. Akwanhia we ebreban at what time and see ye e wo East Legon. Be enura be 4 to 5 no. Enumre 4 to 5. That time no kura misu ohonum na me ye adwuma. Na me ti mos bi wo ma e bia ye kobom pa nti me ti mos no na me ti se ka na betwom me hu ma ti se time na o mu si accident nti me free mos no ma ba fa me moto. Ma dro honum minya dro honum pa ma hu se ka mienu no astate shi wo ho na ka ba ko no de mitimi serve nipa miensa e wo ka no ko driver no tie ye no na ga bi su apie e wo driver no enim honum no
nti na driver no see obi ni ho wo babua nipa wo car no ho ba say na gene shi no mintimi ya me bra me do nya na adur be 10 minutes na oboa bia mbae oboafo bia mai oboafo bia mbae nti mi bae pe na ma ho say sisi ase na asam no kwasi no mi ntimi mbie do de dia me be bie do no eje shi wo ho nti papa no say na car no ko wura fie ho no papa no so kura mbe bie do agi se me wura fie no papa no so lock fie no gate nti ena ma ba forward na ma ntimi for wall ena ma sa ba gate na no papa no nya key na ba bie door no o ba bie na fie door no ena ma wura inside omu car no se na car na ba ye no nti minya wura inside na ma wura car no ho inside and ma ho ejeno se na ejeno se mi shut down who car no inside nti small girl bi na me ho se wada ho and ma twi small girl no adina pia betu abwantin na ma hu ma mi su bi wo ho sa ma mi no onu small girl bi na ehi ya no ma hu ma mi no ma ho so ma mi no ni bra ma sa ni pawo ma twi ma mi ni sa womba ebi a mi twi akora no fire o e na mi pese mi sa twi ma mi no furu ho no ma mi ni de nti oso mi twi no wantimi mba e na ma sa bie kan inside aba hwe se door na ma mi ni ti ekiro ho no na mi si ma mi hwe ekiro ho door no ma ba ekiro ho door anya bie kakra betare ho no ni dia ndie ma sa wura inside kan ho atwi ma mi sa tam no kura na ma mi ni kasa bi kuro because my friend mama no ajuso but small girl no atare ma mi no ejenenti me wura ka ma ho no nti agene hie ya na me sa ba ho na ma hu ade a ma mi twi ma mi no wamba na ya ko loki wo enim ho seat no kan boy na ko lo nti ya na me twi no wamba no nti se na asam no kwasi na me yi small girl na ba na nunu ya bi na driver no na ma ka chia me nunu ya no se small girl na me ya na sister no say on fan on ko hospital because small girl no so mo ahwe me ye a edia ade a yempe ba ma mi na oni de omotika no de yentimi defend omo media mpacha nyabotra mame nyabotra ye ni nkomo ne kakra enti wotimi rescue enipa dodo san nipa miensa that me buy a nipa back small girl na me tiro because me buy omo ti enim ho nem ne de driver no de wadikai wonu so apre prawo na num atra ena small girl no only driver ne ti front no ena onu so pie ye mi de menya ba fie no asana sa small girl ne de wo pie ba driver ne de no ogina ho o hia boa ni patika no ba se na jeni sinu ntimi mboa me bra misu mi wesada ba misu mi boa mi timi boa ni pa bad adia mama ba wura ka no ho me bra me batio na eye me wowa ma ho nti small girl na mi serving no ye mi na esi ta small girl ne dia won enti me pa che wo in on no enipa dodo san ana womo ewu sesi a enipa dodo san nipa mienu na mo wo wo ka no ewu wo ka no na momo a ewu wa kire no me pa cha wo hwe ade na ye course no cars no me no ho na cause the accident okay ka na me wo mo so na me ti se wa the speed na betwom no na ka de ahia onu na nka me hwe se mamba hu se na ekosi e ba ka na speed na wo di betwom no na accident ni see no edia ono bet my the course mi de tama mi baba honum na minya bana madwini na wo nipa o mo woka no madwin wo eyi saka na betwom speed no ko oni de wonya ba e pe wa blast na gas start shia be tare mami no ka no na mami no su se no mu su ko wura wo no omu obi antimi mpie gi se driver no eni
what in him. Until Miriam Bapia, my share, or more cause accident to know. Michelle Nipa, me bet my why. Miriam, me pacho, Asama, Ebia, me Casano, Mamino, the Omu and Ebia, the Busia for Omuti. But at Yami Baka, Manya, me say, Yamine, Mamino, Nemraso. Adia just say, Amama Casana, Nibra, my Chima minister, my children are space Kakradia, but come out, Chimamina, you know. Yamisi baby. O trainer, my men went to me, and my my number. And I don't send a can of the dear bet my minus and so aquataro wall. And Tina said, why are you here? And years old bet to me. Actually, tonight I say with Jano because ne Jana why a ding. Na January ding. Mata, DLFM 106.9. Here we are, baby. I can't send about here. Here we are now. Kasakura was Gina Ho Shem. When him say, send a banner, Nippon Sinu Rubian, by Minya Dufi, Rafia, my worker inside. Until Namisi, small gun, Yamina, or no number to my say. But my minute, my 2 minutes, went to me, ma. Na idea HSS Kasatam because some of the best 15 minutes no boa for Biamba. Kasatam na best 5 minutes no boa for Biamba. Okay, bet my boa. But 15 minutes of boa for Biamba. And me assure say when you expect. Name no met me abusa say. Not just all we are questioning you know. Overspeeding under this accident you buy, yes, Anna. Overspeeding. East Legon. East Legon. Many now where the back room where one of was asked, and then I make us say a speeding distance, speeding. When you are this speed now by room and do seconds to cry and do an assassin, I'm never see it. Okay. Enti kwajo drivers ni mi no no omu nyina wi anase omu de omu anwu. Die maaminu ejane shi omu no. One de driver no wanwu ye. Enti me bawo. Die na maamini ti mu no. Enye won na no wodi mirika no ekọ no nye ono anya sa. Ya bi onye ono a. Enti die na wodi mirika no ekọ no a okọkọ so we mu no. Wono no wawu anase wono wote ase. And then never some are catch us a tama ma badruho. Omudia omudika speed na betrum. Omuka ni de ashna shida down. Enti na kire say driver no me ba wo patonya botre. Ye pese ye hunu say driver na wo twi sa car no wo wi ana on di wanwu. Driver no twi sa car na de me duru ho no ma ye yi. Okay. Bro, say na asam no kwasi o ho no ma ka wo ye hie ni a usu duru ho no ma nipa wo betima defend ma dwun nipa mi betima defender no ho na me ko but me be hu say gya mi da ma ko gya no ho me hwe bebi amba fa ko yi omo wo ka ne inside no. Okay. Yeah, me. No. Minia me pacho ma ya na se bibia ni ampacho we sa ba wonche bi mu ai. Yo mati. Nya me sira o papa na abusua wo ba ye Facebook no so a. Aha se no na fire service fo no ntimi ntwitwa aka ni nwie. Enu nti nipa na wo ma hyehye no da so atete car no se passengers a wo no ma hyehye nti viewer discretion mu a ebi aniema bi se mu ntimi hwe no but enye bloody enye moja enti wo beti ma hwe se wo mu sisi car no tuntum na ye twitwa eyi wonom wahu you see eya me pato ba ye Facebook no so a eye DLFM 106.9 nipa na fe ni ye twitwa eyi cars no nti wo mu funu no da so wa tete car num ana wo ma hyehye te sesebi
wodi aponche ana wodwan ato egya so na wo mahu Oni pebia wa ba wona yetiawa DLFM 106.9 Oni pebia sende DLFM 106.9 Oni pebia wona yetiawa Echa musa susumwa Oni pebia sende enipa bia no a oba na wo no na eye oba ne be ma na hia mu ma wo ba ye ma enipa no be ye enipa no se wo waso wontie de honhom ka kira safo se wo wani a wo ma ne na ho na wo horo na adwim na wontie futu sem yi se enkwa no a ekita no eye tietia o na mmom no se wo hwa so yi a ebeche ebeye tenten enti me pese me bisa is still gone. Why pa no wase na adwene mu da ho no mo a woye nipa na adwene mu da ho a wase me de mi twika na metia so a tia so a you see I know my right say so ban no a I know my right na akwansia ne ba ye no Ghana National Fire Service adwuma maye mo wo mo abaso na Ghana Police Service nso ya de afri say the joint operation between the fire service and the Ghana Police Service. One of the years, adwuma etime buaye na video no ba ko bi ho a mentime mfa nkyere mo. Ye nipa nan ni wie ya ye de wo mo eto police body bag ne so no. Hey, enipa no wa share than half. You see ye ntime mfa nkyere mo. Na Mesre Deputy Communications Officer Edema Ghana National Fire Service ADO1 Ken Alex Nate Minia ma frewa omfa me call then so no sin ne ba ye no ukopie mu ho because one of the videos amensaka no Yewra Ken Alex Nate our deputy PRO Emma Ghana National Fire Service one na all my commentary ewo mu in fact wo ma yadwuma but Yewra one now betimi amaye the vivid details of this tragic incidents but ya frewa wonfa mama o message online wa ready wonfi me ma frew wonfa Yewra ye fro no amaye expert view ye fro no amaye expert report because modie eyamodwuma ana wanso na ukopie ho nyese wan kopie ho with the videos we have no one voice and a woman a wo bom rante na baso na mom Yewra ya frew sen kam my report no because modie eyamodwuma nti mo betimi amaye hunu the cause of this whole situation but Yewra bia na why busy nti entimi nka ne kase na mom se wunye busy a Yewra ubetima me atem nka so that ubetima amaye nkyerechire mu yie ka no anya accident no ba ko registration number ana da so no DJ Omarion Yedwuma Bruta ka no ba ko registration number GR 8542-23 GR 8542-23 GR 8542-23 na yese Jaguar na Jaguar no de ne number plate ni nyina no ahye anane nti wunhunu na mmom ka no ana nipa no bititimu no de na nipa fo as a trinity no eno de ne registration number nam de atodwai wo ba ye Facebook no so a the only thing you can do now so betime de aboaye enawie ene say wo de share page no mayen enye MPP asem share page ni mayen enye NDC asem eye wo Ghana ni a meka ho bie ne yankwa ana nipa bi nsem hunu because omahunu say mra bia nya dwuma ana omo gro na to press anu o whether you are present whether you are enti wo no ye body a Ghana it is so normal to us emra no nya dwuma that is the problem e ba ne saying na wo bia watimi on na SEO so wanye sika akoto Jaguar de ehu ye se bi se wo mo bra kra nka wo ntimi ntwi nenso esan say nipa bitimi pass through all other means e di nya kwan
I mean, what kind of brana we can bone, but in England, and Tinipa Biano or Bana won't quite the Ayatia. Chairman Clement and Padu, a national chairman, Bulk Tanker Drivers Union, Chairman Padu Atamase, my Fenipa. Na Mura Richard Kwesi Eya, were your national coordinator in charge of compliance and enforcement at my DVLA or free headquarters. You ran so Atanase. Yeah, when you say Kennedy and Okogyeabour and Fibe Refia. Na Ebusua say we are no so to in China VIP for hey. Mobe course what Jimwani so sad because a foot to almost a mompe. Enra at Asante Achem Atridi in the Asante Achem South and also VIP bus. One sprinter aquasium any pensia Team Kaja. Ya titi woman in Anam. Na Asanka for Dia Mupesa Muhuno, Munya Huni. Dia Mupesa Mode Ghana and Munya Huni. Ana Ghana for so woman na wentino woman yen hu ade property a asenkanfo no pese womo ade womo kwaye because entwa mo bosume nui I think na watwe mi ansakra nui ana suhum obretema and also VIP bus enipa 7 ema car no teteye eh ya kan ema VIP drivers ni bi kura ba bonten abeye video e wo ba bi accident ni si yes VIP drivers no enuro de mu tubi e wo krom ha enyame na mekan ye yes se mu hunu se ya toka ama mo colleague bi aka na ye mo no ese na mo de a jesa mu di nipa na kwadro so akoku no. These are some of the assertions from your own colleague drivers e wo VIP ho na no de ye mpese ye be kasa e no kre because e ye huhu mu asem na mo me pese me bisa VIP drivers say enti de ba de pa na mo je enra Asante Achem atwede enipa nsia VIP bus and sprinter bus enipa gum ema akodwa eba wo mo nyina ba bewu e wo kwam na ede ba de na VIP drivers mo pe ede ba de na hyenkafo in general mo pe a mo pese mu hunu a mo nya hunu yei ede ba de na mo pese mu hunu de na mo pese Ghana nkankyere mo enti mo kodi sebio sebi mu nsebu hunu no a innocent souls na wo ma dane at the time innocent souls na wo ma dane at the time na emanu a ewu ye enu a akwansia no Asante Achem atwede no according to the in-depth report wa DLFM and Ghana Kwanso team yewura mu kire se car no eye passenger car one day ana wasafa entosi ya daka yewura Richard Kwesi ya hweme saa yewura asumdwenka nyame asumdwenka o so yewura ba bia free baboko de nyame ado ye de nyame ase chairman padwe okun chairman de afia ma fe wo de okun agise nyame babu ne ai enya senkitwa chairman pacho we fie so boko nyame ado boko okun ye de nyame ase me mpanefo na tena se ye bedi nkomo ni ewura nsem num pa me pacho wo sprinter driver wosu enipa one day yes was fantos adaka ana wachichiri gutuo ana ode nam enkran eni kumase kwantempo so you see in discipline wa ye kan ho asem ne bi ni o no matter you are ana Ghana passengers enso dodo no a nyi wo mu nyina dodo no a ya adwene nya dwuma enti wo hyenkani eye overloading no won fa ho wo team won kasa ewi akire yi ebi mpo antosi wura no won wi wonu a wo team as passenger wan kasa no ene anamonsia anada hoyi na eye menwanwa se o hyenkani timi dinsem hunu e wabra wo twika edi free kwa tenten ebepie mu wo krom ha wo betra police checkpoint wo betra police fo ejirejina Kwanso yenka ne de yenka one yenka hwenkyere no enti wodi ntosi no so di fra komadan wodi namu firi akomadan ya firi komase ya nko otie sinkoko Asante Achem atwede eho anaba mowuo abefa enipa nsia
na nya mon kan kire ye play na Ghana fo nyina hunu se Ghana no emra bi anya dwuma ne ehunu se the life in the jungle. Only the fittest survive. Oho adenya. Ne watria fa anu ase na wokọ. Mun declare Ghana no en. Say banana state. Mun declare Ghana no en. Say no de life in the jungle. Emra bi anya dwuma. You see Ghana for penifo yes ramuada. Ye wo bia no ntia wo bia. Na mom ye tenase a ye de fie nyansa adi nkomo. Ye pese ye ka kire Ghana for penifo se bi kusibon kura no empaninie ewo ho. Kusibon mu kura no discipline eye dwuma se bi emponchibuo mu kura no emra ye dwuma won ponchibuo enu nti ye waponchi bi wo ho no mu a wo de ne batubuo mu a wo mu aka ne nyina no wo mu ye quiet efiri se wo ye rough a obe discipline ewo buo num. Even animal kingdom jungle menye sure say in the presence of a lion or a tiger aboa bia betima di nsem because who di nsem hunu the lion is the king in the jungle wo betian Ghana for penifo Ghana ni nyina no jungle and you are the lions and tigers in the jungle. Mama discipline enya dwuma because moye din na nsem hunu nyini political interference nti Ghana mremu aye ha and innocent lives just like that ni ekum nipa wo bia mfa ho wo shankani timi di nkwasi asem sebi na wakum nipa Ghana mra so no mu a ya twena so ya busumi nsia wo bia kwate bofre wo da mu finhia aduonu wo bia kwate bofre wo bia kotu menkan a judges timitena si jeli nipa wo kotu menkan 15 years na wo bi nkwasi asem wakum nipa duonu yes won kwa busumi nsia na mufiri say judges accident nkomo president accident nkono ministers accident nkono MPs accident nkomo sana modwene ana mu di agro mo branson se ye beja se wo man no ye ntro mra nanso emra no enya rubber stamp enya white elephant ya Ghana ye nyira ya tim ebeboa yen mede di Okogyeabour Ocran akasi mama akomako ensia na nonai abo chairman Clement Ampadu atenase wo national chairman Emma Bulk Tanker Drivers Union yewura atenase ana miwura Richard Kwesi ya enso atenase na wo ba ye Facebook no so a messages ni de bebre ewa ha na mame emfa entia soronko ema mpanimfo atwotwo bi a manya alert ne se wo mo abietum a wo mo etie Ghana kwan so wo mo tie Okogyeabour mame entia Mr. Abeku Kwenum wo ye chief executive officer Emma Shell Elmina Highway Rest Stop ewo Elmina between Cape Coast and Elmina Shell filling station no manya ntie se wo mo abie mu papa ewo Elmina enti yewura Abeku Kwenum se yada se papa se wo choose Ghana kwan so number 1 na enam wo system no mu a drivers are able fuel wo mo etie bie ewo Elmina yada se pa ana Mr. Kwadwofobi wo staff wo ye adwuma ewo Ghana Maritime Authority say wonso mema wa ha ene awia yi wonso mama alert ne say Ghana kwan so is live Ghana kwan so is airborne enti yada se papa Mr. Kwadwofobi Ghana Maritime Authority say wonso yada se pa wone wompanifo nyina chief of staff Mr. David Mante Cape Coast North in Suachi was wakwe you are loud and clear ewo Cape Coast North yada se papa Mr. David Mante yada se na mami ko US na mentonchia ema miame boss kena samre wono so wo gangster cat ya wote nkura ewo US Mr. Charles Mante say all correct sir ye chia papa eda se say we say wutie DLFM Ghana Kwanso Okogyeabour ene ne Ghana Kwanso team enu nti nyame wo nhira papa na wo mo ho ban ewo US Montreal so emame se wutie me na se me mo wudi a mamente wonka ewo Facebook no eso Ghana ni modoso mentime mom nyina mudin but messages ne de fabre me mekenka na mede amawo medin e de Okogyeabour Ocran yatena se yi ye be sori so a agise nomum abo ye bedi yenkwa ye besua de na ya boye nkwa ho ban afiri wo hyenkani bone ho
meba apro kuma egu nhyerane mpo ene ye pe kuma kwaduoi ne beso abrebra Okogyeabour Ocran offentem from denchembramu a wo mene so no akokwa ampanyini sem awampampam mu na ofriti krotia na ne ho age afiafiem Okogyeabour Ocran waba tenase na amansan etiew Okogyeabour Ocran fa hwim yenko enti ebusiama mensan mu akwa babiem chama mpadu atenase chama akwa babiem odaroma ye ni aoko accident me emfa nhase na yeni hu nkomo kakra me sure said the esi we still go no watie mu yie wahwe video ni bi de esi ye wo asante achematwe de VIP bus NS sprinter yi eno so watie bi chairman mame ma osimedunum na yeni nkomo wo de watie hu na afi ento aso okon me da se matena se de mechia boss MD ba kope one Josaye baby amu bia mechia mo madwuma panti okon na nsen ye patro ni ba fom kakra enti wie de me madwuma mu no me hu se madwuma na ekoyi a eno na e ma mete ewiase that's right enti na mechia sa ampanimfo mienu Josaye ne boss MD baby omu bia mechia om na me classmate bi nso tie pa ye frɛ no Osei Emmanuel Reverend Osei we software ono so abie mu a otie wo or the same Festus area ho Pokuase Festus and the Reverend Osei Emmanuel akwasi ba ni abrantie mechia okun one who say me ni yewura ayia na menua Kennedy ai yete ha no anya se because ye didi ame and ye sorry ani abetena ha baby aye papa Charles Kwadwo Ofusu obia ye papa Lumba oni mama Lumba mechia o na omo ahoden a omo de amaye for 2 good hours hwe frama ye na mu a ye timu a air condition air fire na osan boka nyame hira na sema ka tro se ye Ghana for ko ya man 50 years ntie papa Lumba so ntie ya ba bia wo bia no se aka chesi nyankopon fi ode ma no no eno da nchen se onu wia no wata Ghana for 50 years no wata Ghana for 50 years asoso ntie ya Ghana for 50 years no ontwa nyankopon de ni metwa ye de na owu kura ye mpene ye maningu dabi jiso otwa ye de na ye den oya de ye be bo no bo amena nwane mbo me no Okogyeabour ne yewura yi na chief of perfume ai watrase eti no okun ye da DLFM fo nyina ase wo mo soso aprokuma egunhye mo ta ye chi a ama adwuma yi etime koso a ye tufo okun me start no me call no straight me call VIP for so me start afi VIP na me wi a me dia be wie easily gone okun eniema ACC ewo ya kan Ghana ya akwanso no enye papa accident na ekoso no enye papa na niemetu ka ewurafo efo eni se okun sawu ye company ebia transport officer anase nyame ato nsam amu atimi abie company okun niame ka tell so mo fa se omtrim eye ka woness no okun mi to card ma wo Okogyeabour a na ma ka kire wo pi se Okogyeabour ka ya me dia ma wo no eno an ka me dia ma wo eti o ka no e dia yadwuma ahwe oyire no mba no abusua anya bi atua ka ne ka na mbom no nya wadwe se ka foforo ebeba no wo ye chief driver wo ye assistant chief hwan ntime sa ka bi a beba mmono no ebe ma wo eti Okogyeabour ka ya me di ma wi fa sha utrim sa ka no utwia kosi time a me fo se e wo se mi san ma foforo okutie niye metie pa me ka adwuma no ya me madwuma enya Kwanso ya oti akire school na akwa me man ko bi me die kofi dede early 1986 that's right die dia what you say o ko school a yi o de say o board yi ya board ya pese ni atiagu atwa board ye haban na wo de akaja na aya moto ne krawo na tawo nsam ye yi aduane na gum ya tema ko tara ho na wo konka oduru ba bi a nsuo tene a no wa kansa bo ho no wasabi anom ana se uti wura no wakwa no na odi asansu anom na ne mama galam se fuo nyina asa ni nye ho na meba that's right
yɛnyɛ politics wɔ ha na mmom nokora deɛ yɛbɛtena ha Yɛbɛka. ɛno nti na ɔsɛ yɛn awɔse kwasie da yɛnya adadeɛ ne yɛbɛtena ne yɛka nokorɛ ɛkyerɛ Ghanafoɔ ɔko meka kyerɛ ka awura bia sɛ wotɔ ka ɛde ma yɛwura Mr. Yia ka kyerɛ sɛ Mr. Yia ka kɔkɔɔ yi a mede ama na ka tuntum yi a mede ama wɔ yi ɛno a ne ka mafa wɔ adwuma mede ma wo That's right. menka kyerɛ sɛ nnɛ mebɛma wo ka ɛmono ɔkyena metɔ ka mono a ɛwɔ sɛ mede ma wo adeɛ kye metɔ ka mono a ɛwɔ sɛ mede ma wo ɔko sɛ woyɛ saa pɛ de biaa mobɛku nipa sɛ wohyɛ nipa no bɔ sɛ menya mo na mede bɛma wo a sɛ woyɛ chief driver ɛti kaa bi a bɛba na ɛwɔ sɛ chief driver na ɛka sɛ wɔtɔ kaa tuntumi na ɔde ama Mr. Yia because ɔno na ɛyɛ chief driver ɛwɔ studio ha ɛti Mr. Yia nim sɛ sɛ ɔka kaa wei bosom mmienu mmiɛnsa ne kaa foforɔ ba a ɛwɔ so ɔde dada ne ma me nua Kennedy na Kennedy nso nim sɛ ɔno nso kaa ɔde ma ne ɔdi n'akyi ɛti sɛ ebi ba na sɛ wosa ne ɔdi Kennedy akyi ne ho ebe say Mr. Yia ho de command pa was say yakunu tototwene because why overtaking oba yenche ni amane ka ba ada na me Mr. Yia me wo ho na ka amunu aba was say de ma me de command third person na obi a oba yenche was say yakunu tototwene okoni e wo munu no okay me ebi asi me manimu awo madwuma me yemu papa bi to car e de ma ni chief driver odi man ni chief driver no oto car ni mienu okun oto car ni mienu no oto no November o na odi car ni si ho oye ho papers eti December na o lance say car no eye 2022 na odi ma so call ni chief driver okay chief driver ndi car ni ye adwuma December no o start adwuma be 15 16 December eti yeba January 2023 no ne che say some weeks okay now say olance se ba ko no ka na oto ni mieru na one day no brand new eti be 2-3 weeks a olance se the other one no no number ne kwa 23 no ni onu frɛ no chief driver na de 22 ni ma no o de adwuma 2 weeks no was say de 23 ni ma no ema onu hu say obi hu say chief driver kita 23 wana ne de mo no very good na mo no ya fa saka na ama na ya de okita de 22 no 2 weeks pe ya lance see another car no e be 23 order in e was okunu to ntwere say o ti ase akon chese o ye chief driver enti ni chese o say e bibia no oni ehu say okita mo no on beku om ho da ɔko minim ni ɛkɔ so wɔ yɛ adwuma nimu enti sɛ woyɛ ɔpani bi na sɛ woamfa w'ani ansi fam a da biara no o cars bɛnya accident a mea ka sɛ wo Okogyeabour na wabie company no wo na sɛbe wakɔgye sikaduru na wakɔgye bibi bɔne bi na wokum Ghana na woku Ghanafoɔ but na nya wo a company na yɛ wo dia no drivers no na mbɔ drivers no na ɛyɛ saa deɛ no internal wrangling na yɛ drivers no ɛna ɛyɛ saa deɛ no eti no mesrɛ sɛ obi biara a wobɛtɔ car no ɛnyɛ force sɛ ɛwɔ sɛ wi asampadu na chief driver ti car biara no ɛwɔ sampadu na ɛdɛn edi nka atwi mu no ɛna edi ka atwi car no me ɔko yɛwɔ car dada ni bi ɛwɔ hɔ sisi a ɔko me ka kyerɛ sɛ me car no me de mawa me nia me ka kyerɛ wa ne sɛ car na me de ama wo no ɛnyɛ ɔde sɛ car bi a metɔ no nyɛ wona wobɛka car na me de ama wo na wo ka no wo ka saa car na until time a me mefo sɛ me change you say o obi a car we watra mu akyɛ na mo fa hyɛ otrim sɛ car bi a metɔ no nyɛ wo na me de ma wo new driver new car ɛna matumi akɔfo obi fi kofi dede ɛde na ba na mama ne car mo no me ma wate aseɛ car ne nya wo dia company ne nya wo dia ɛna fa hyɛ otrim sɛ wo yɛ bibi a me mpa me matumi apamo DLFM wote aseɛ eti drivers no ka bibi kyerɛ o mo hu sɛ adwuma no wo na ya wo dia eti so wo gya adwuma no fofofo saa wo ba gye dimbɔne ama obi aka sɛ wo a company ne ya wo dia no wakɔgye sikaduro me madravo company bi mi moni di ɔko me kɔɛ no ɛna yɛde me ma attachment ɛwɔ obi hɔ ɛna nipa no nya accident ɛyɛ bus company ya bi wɔ Kumase
yade me ma nipa no ana onipa no enya okita moto yefi Accra kodu Kumase ana wasi a okofie me nso satam ya Accra driver me ni dan eti car ni mu no bus na ase no satam Dawood asia no enyina ye open ti ye ho na meda masa odin moto okofie no konya accident ana akwa say me ko no ho attachment ana e wo say me use car no na me say enipa ade me ama na ameni no ye te say nua eti saade a kwan bia so a me so mehwe no no mehwe na ma na ba back me ko adwuma ba na say me nya chop money na me a me de me ho no me di sika koma sa driver na so call chief drivers bi say adenti na me koma driver ni sika wo hospital ade oyo master no eti no monye car ni fi mi nsam masa enya nyame enko omukumi okumase me na me ka tira wo okun me maka bus maka trotro maka taxi ye koso nyina minim abeka tanka aka curator atwi koko cashew den minim bibia wo mu uye list mistake ebeku okun enam so maame midwane ja bus no midwane ja ho driver ni America na samu ano ye mi senior driver de me man attachment ye fe no opoku metese na no driver opambo osofo opambo na minim sese ogusu driver me ne kasa ya che okay ma mix the contact asa o ha sa di obaka kire onu pra e na meme makọ adwuma ba chop money no okun mi mfa mbre wo mi mfa ma misayia mi mfa ma mi nia Kennedy mi na ye misika se makọ tuagu sasa be me de be ko gina kwa ho akodi nsem hu bia mimi sika. That's right. And I'm saying senior driver no. Or you read the hospital in Midiscan Behano. Or call Ayawasam. Dabi. We see at day na meme come on Nuska. It was a car if you some. Na meme buy enter it was a mammy car that no car and cry mono. It is just here this a car. Like I said, or time what you manum. Or cool and read that tone. Say Yamin new mua. DLFM. Basa Jumana da Hona and Nahosa. And Nahosa. Two may buy any animal tosi for also. Entos car mi matwibi utwi ntos car uni rest o ansasa woda because woda entos gura be ka tro so won kodu ntamu a obekọ no na obi age ne customers obekọ kodunu na ho ayema obekọ kodunu onya price etu unya tu so ukọ bokina so ukọ akomada so ukọ he yenya lodugum wie na utu se kim junso kra ansasa ojunso unya ya ajo de rubber kra e de se we na so de wa na ojusogun anya sanketu wa na niema asisi wo entosi cars so na niema mu no okun se yesi ya ka tre wa anya papa eno so ya challenge adwuma utu na odi kan ya mi amimi di akire no e wo sa me tra se wo car ne be sa ya na car de benya problem na wasa na mimi be sa ho ya dan ekodu eno so ntosi adwuma so ne o mu so no okun ayayadwuma mo nyina so mo sa ati aso dem yan transfer dem na ka on betra yi DLFM. boni ya koso Ghana nyina ya akristofo ene muslims boni ya koso Ghana yi Ghana fo nyina anya akristofo ye nyina ana ye nyina so nya muslims ye nyina ye so de di boni ye na di boni ye na di boni enti okun ya koso no enia ekoso no eno no oti ase eti no okun rania mane say ya nyaya ebe because we company na me wo mu no every week bia no sa company no ne ya anya accident ama nkrofo bi ete abonte na omo fo say e bia ya dwuma wura no ena e bia wakwaji ni sika bi wakwaye bibi boni bi bet na nya dwuma wura no na mom na ya drivers na mo tutia mo drivers na kita cars no ena yesa no kom drivers so ayesa nyam antimi amobra driver ni bia me ka tire bi nianom driver fo ama mi nianom driver fo obia otemenka entie sa asem wei obia wo ye adwuma wo pe wo ye ndrosem oko unye ye utimi nye ye utimi mobra bia de kire se wo dia ne se mi se ye ekoso enti no me fa ne nko ha me nua Kennedy koso me fa ne nko duro we so me nua Kennedy kitaka amono me fa ne nko duro so na ya ka ne nsai me ohu ska wo benya no
no dia wo enduro so day 1 day 2 day 3 akonfo ne malamfo be je di no mo gidi e na ukwaduro so da kokokra ye ahe ne ukotwa ukotwa ponche ana so odwan a ukoto snap na ade a na bia mi say ya na me ye ne sa no ono so so prane se awanya asase bi wa ha wa hu ayi bi wa ha opeso osi pra we opeso osi self contain opeso oyesei na de ona maduro ono ne pra no ono ukọ nanim ka ne kro opeso otobi no ono ade na ade ye adwuma mi na me tan no oh and then we got aponchi yesei odwan yesei snap yesei iska sei da so de bia na mi say ye ko na me ko Canada ho eti ni ekoso ye nsamfu eti sese ne so kitaka mu na no bia ni di wachi ye pe wakum ye ni ano VIP foi anya drivers na ne be ye yes video nda ho mi so bi wo video no kra more than ye no de beto ho no even driver na kasa obewu ye no driver na aka 1 week kura no omu ye no na aka 1 week no okọ okumase a na omuti ba bi a omudidi oni ni nua e no se ne wiase ba akokora ba ye e de ani eje yi ba ko e ba ye wiase ba ko e ba ye adwuma ba ko otan saa den odidi no na osu na ni nua na obi a ya ba restaurant a ye didi na fe usu na di se no say wi ase ba ko e ba ye be de ni 1 week pepepe na ti se no so e no de awi chama ma yentie adrivers no ensam ne kakra fato ho wo bra wo mo call se mo ko hu se driver na wuo no yes wo mo say eye more VIP drivers no wana matoto mo hu aduro na makum driver no sa Okumu ni atete. Okumu ni atete. We are seeing the fire. Okumu. Majumani. What do we kasa? Watch it. 12:30. About my 2 for the family down before you. It's yes. This is what can hey, what about VIP driver, someone with the wine. Never blame the move out. Never matanka driver. Never blame Lumba tanka driver no. E my here kasa VIP drivers na yo. So what I say? What's money so? We have the people to come on there so on your package. We dey mote we say ya toka ma onua eye mo ya mo kuna to atwene samwa gimani so chairman fa kakra bi so so East Legon de no okoko kakra me be so so ne say ade we kire say accident na sisi no mi tikra ya me ya me da me na e wo tanka mu e na wo VIP mu e na wo other companies mu enti media ne me gusu gina me kan say wo ye company wura na o de ka ma obi a sini pikata ne say krache wo na wo ba akane but enya ka bi a meto mu no na me de ma wo na nipa no ntere ho ase na o te ho ase say matumi afa driver ne e de ka mu no na e dey ama driver ho ba enti nya wadwe so kototo nduro wo madwuma mu nu maduro tu akoto aduro fa ya wo de ni amebo mi din say me adwuma wura no me na makoji sika bi na me yesa okon ni amede ho besi no okay ni atoso mienu aye accident esi wo East Legon yi hwa East Legon wanya sika to Jaguar chese omu display chese cars na aba no omu wa yi bi hihye to a okospin no tie to de tutu po na chese a police for hu omu hu pa sa wo na wo police ni wo sika che obi a na koto Jaguar na de mo wo betimi ate no ana wo betimi aka ho ase police for nim but no kwa de ho no eye bibi na wo kopadi usro so obi ato Jaguar obi na wo hey masa eti ni okoye yi a enipa akokum bra ma me video no a eti sese ni amemi pa bisa ne se ni enu okita Jaguar no owai eno de je se fire service for betimi a kire yan se wanya yi a onu ni nipa oso mu hodu no na fire service for ma ya adwuma papa that's right ye bo maba so wajira ho a grant interview ye frau se kire yemu na yenya yente ya na say yenya yente ase yie no yenya unkire mu ye because wo fire service no una wo ho una wo kotwitwa ayi enipa na awu ene o ma engu ye kra no mu na munim hospital na de ede o makọ eti muni nipa mu betimi ama ye muaye na sa ye frau na wo mfa say ye di watam de a obete say obete o ti ase eti mesre say East Legon no enye ba bia ye kobirika na enso so no
sabe hona koye sikafo trabre o ti ase yan mu a yan fi kofi dede yi yan amasama abokope wura mu ho o ti ase eti mesre se mbre na yaduru su no akoye election year election year duru a eniema sa atimi sisi DLFM accident etimi sisi owo papa ne bone ne niema etimi sisi etini mesre ese obia anya ahweye obia anya ahweye yan na otwe bia tanka drivers ye meeting adwoda no pa bia na ye kire emirika awokọ no afi beduru no na wate so woti ase ensuo so taa totọ emanimu enye efom nye etu okumrika tutuo no ene overtaking na ade no emoayen eti mesre Ghana fo se me de ma no besi me yakwakoto adwuma no so wo baabi eti no so ma ntemenka na chese makra anyansafo no mo adwum bo bew yewura yawa ha ena minia Kennedy so ewa ha a mo so betimi a kire niema mu a chai me de ne kra eti o mu koso antie DL na mbo mu no me kono mesre o mu se election year no eya na accident na owuo ni doso eti yehwa ya hu yie ye ne ye yire ne ye ma ne abusua ye pia ma driver ni bi nkokun na ne amaka ne se me president obi o president a obeba beka kire se obeye amra bi ato accident ho ama accident atu atwa ana say accident akofom na ka ye moya nsam nya den emesa nipa no but ye papa no nyina menti so obi ka accident ho asem Ghana fo nso di akire eti mesre asa na meti hayi munia mpadu na me ka say ye papa ba omia obeka accident hu bibi nkire yen ye papa John Dramani Mahama obeka accident hu bibi nya den entre kwankwan be fa so a on betimi ama accident aden akofom media no na hia me because media me man go school yi media ya ka na masua ni hie my my driver more than 30 something years nyame de me ko ba de bia me ho ba bia ntie that's right what you say ya hweye ni mpaibo na mbom no mesere se mpanifo no mekire ya bibi on betimi dia be shemu abema accident akofom antwakra atimi akofom kakra oko medagana fo nyina ase Ghana fo ya akira ma minian mo mpanifo no mo nto aso meda say abusua chairman Clement Ampadu national chairman Bulk Tanker Drivers Union wakra yen aka mene Kennedy na Okogyeabour wo bayifo say Oshankani 19 subampedia enyumu a omabusua bi bo e wo fie enie na monkoso enkum nkofo ma obi nso bekum obada ache koso akum nkofo abusuafo obi nso bekum obusuani koso ama nkofo abusua enjija wonso abusua bejija enye duabo because edua bia no a wo bedua na so aba na wo betwa en sa wo ye Oshankani a enye da bia na wo befa wo maame eye dey and one day obi nso befa wo maame enti wukum obi maame ne obi nso bekum maame kira wukum obi ba ene munsamfo nti mukum obi ba ene obi nso bekum obekira Kennedy na Okogyeabour atena se miwura Richard Kwesie yanso atena se asumdwe nka ho ya mi asumdwe nka ho so nana asumdwe nka ho oko nka ho so nana ba ye se yi ne ho first na wodare na wodisie se dia wodare mo bi ehu se ma bayifo upekezo nana 3 weeks ni medimi wesi kakra sana ye mami nko miwura Richard Kwesi eyiya ho se asante achem atwede accident East Legodie so wahunu bi minim baby awugina ne afutu ade be ma ene nkyerɛkyerɛ ade be ma yen ye to ankomo yiso yi yo chama me da se bebre sani ade bia me ye no me sha ase na mada me chief executive
Kwesi Adjumai Buzia Onini chief executive. That's right. Or a dynamic 106.9. leader. That's right. And your management in your members in your DVL staffs in your and your mama baku or share your client service unit in your or madam patient or the manager. Okay. It's your no so and a PR. It's a 2-4. That's right. Or no so no and you will be and sir what's about the to hold me accident there enya ba pe na chese if you ja edum asem ba ko a wo ka wo mu a meditu mitrim a mesi o ebe ka ho asem no so o ka no a passengers car say a passengers car na chese a bus a man for to mitrim e di tu kwan na oba DVL ya mremu a Okay. ya wo bus ene ya wo van untumi mfa bus no enkoye van ya wo mbo DVL Amane. na ya de bia no ye gina mra no so na ye kan ti mema wa kan mra no kakra regulation 19 road traffic regulation 2012 LI 2180. Main kind regulation 19. regulation 19 Okay. Ebusuami Ramam assignment. Timaya sa pepepe. Ye kind regulation 19 of the LI 2180. Ghana Kwanso de emrani ni hon mo ayen kasa. Regulation 19 was a change of use and physical conversion. two things na wa ha Change of use. change of use And physical conversion. Sub-regulation 1 was a person who owns a motor vehicle shall obtain approval from the licensing authority before modifying the motor vehicle. 2. Where the owner of the registered motor vehicle A. changes the use for which the motor vehicle was registered, or B. physically converts the motor vehicle to alter the use for which the motor vehicle was registered. The owner shall within 7 days of that conversion inform the licensing authority in the form prescribed by the licensing authority and shall pay the fees prescribed in the fee schedule. 3. Where the owner completes the modification of the motor vehicle, that owner shall notify the present and shall notify and present the motor vehicle to the licensing authority for inspection and the issuance of a roadworthiness certificate. 4. Despite sub-regulation 1, a motor vehicle for carrying goods may be converted to carrying passengers where the conversion is in accordance with the standard prescribed by the licensing authority. Thank you, Chairman. Me that's it. Me say tie for 8 years pa. Na nsem yenu na waka wa ha. Okay. Seka no betumi aye bus. Okay. Ena eye commercial. Opa che say change of use no. Where you su car no commercial. DLFM. Normal plate yellow. Ena sisi no si wabre. Usika doso ti unya commercial ni biem. Enti ube use car no as private. Enti oba now throw the bus o me car no me pese me commercial biem pese me yen private. But the bus na me be fa me busuafo. Okay. Enti ye be sisa Number plate no. Yes, if commercial no aba private. Okay. E bus na normal plate ni be den e be sisa. E be white. E be white. E no no ye change of use. Say wasisa ejuma na ade no eye no nti wasisa but the ba physical convention and no tre say what ba DVL what be ready sa car say car we e be fa 15 persons me the be commercial nti nkunya sisim ya man for better so e kire se be fa nipa na later on no usi ebia nipa na me de fa no mesika nyano eswa sisi a menya business bia meye mpregu yes ntimi de kotwa duane me fa duane ntimi mfa nipa biem obetumi aba
na waba abɛsesa ɛno kyerɛ sɛ sɛ ɔpɛ sɛ wode kɔ van a 7 days no wobɛtwerɛ application de aba DVL sɛ mepɛ sɛ memfɛ mfa aduane mpɛ sɛ metutu seat ne free na mede fa aduane na meyɛ ne cargo. that is it na meyɛ ne cargo anaa van nti DVL bɛma specification no sɛnea wonyɛ adeɛ no nsi nti ɔse sɛ yɛkyerɛ wo akwankyerɛ no a yɛma wo akwankyerɛ no a wobɛkɔ na wakɔ akɔyɛ sɛnea yɛakyerɛ wo naa no wowie a pɛpɛɛpɛ no wowie a na wode aba DVL na afide yɛ inspect na yɛahwɛ sɛ neɛ ɛka kyerɛ wo no wakɔ akɔyɛ ne saa woyɛ ne saa na yɛasesa ɛfi bus ayɛ van ama wo anaa cargo anaa track to cargo okay ne nyinaa ɛwɔ hɔ na yɛayɛ ama wo ebi mu ne ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo tumi de ɔmo ahoɔden kɔsesa ansa na ɔmo aba DVL ɛyɛ saa woba na wofom a wobɛsan akɔyɛ but ɔse bra DVL ansa na yɛma wo akwankyerɛ no na kɔdi so na yɛ ne saa pɛpɛpɛ woba a ne ayɛ ama wo ɛno ɛnda hɔ nom no ɔse car no ɛyɛ bus commercial ɛna seat no wɔyiyi bi ɛna ɔde afa passenger commercial passenger and goods ɛnyɛ saa ɛna yɛde ma no wɔ DVL ɛyɛ mfom so ɛno nti na compliance and enforcement yɛwɔ kwan so no sɛ wɔn mu nyinaa no yɛbɛkyɛke na yɛhu sɛ woayɛ saa deɛ no a na yɛ impande wo car no anaa yɛama wo prohibition note sɛ wo car wei deɛ ɔmfa nyɛ adwuma kɔ na akɔsiesie no sɛnea yɛayɛ no na akɔ yɛhyia bebree obi wɔ hɔ a ɔyɛ bus na wakɔ yiyi seat no na ɔde yɛ ayi sɛ okonya adwuma bi na sɛ ɛyɛ goose a na wakɔ yiyi seat no na ɔde fa goose ade akyi wobɛhu no na ɔde seat agum na ɔkɔ ɛnso DVL mu no adeɛ baako pɛ ɛna wa register with nti ɛhɔ nom koraa no ɛyɛ mmerɛ a waayɛ dɛn wafom na yɛnhwɛ sɛ yɛyɛ nnipa deɛ ɛwɔ fom a wankasa wonni tumi bia wɔ mu woyɛ ade bɔne bi a saa bɔne no hyɛ wo so nti biribia woyɛ bia ɛnyɛ yie ɛno na wo sɛ yɛyɛ deɛ yɛhu nti sɛ ɛfotuo kakra a mɛma ne sɛ drivers no ɔmo kuta car na sɛ ɔmo de kɔyɛ adwuma bi a mmara no a DVL de ama ɔmo no ɔmo ndi so sɛ ɔmo nnim a ɔmo mbisa na ɛma ɔmo akwankyerɛ na ɔmo ntumi yɛ nea ɛyɛ deɛ ɛtena ɛfiri sɛ ɛkwan no ɛnyɛ ɔmo deɛ o ɛkwan no yɛ aban ɛkwan ɛno nti na wama wo sticker roadworthy sticker na roadworthy sticker no ɛkyerɛ sɛ ɔka ɛyɛ commercial anaa sɛ ɛyɛ private anaa ɛyɛ van anaa ɛyɛ bus ɛwɔ hɔ nti yɛwura yi sɛ me use sprinter na me de sprinter na ɛfɛ nipa ɛkɔ Kumasi takrade na me sɛ na deɛ matu seat ne nyinaa gu hɔ obesi me mfa nkɔfa banchi bi wɔ ha adeɛ bɛkye na masa ɛde seat na besisi mu biem eti amra paa nti wohwɛ ne a sɛ saa na sɛ na wokan saa na ntosi de esi na kyɛ sɛ eti amra because wotie report no a sprinter bus no anasa sprinter no enipa gum ana yɛyi seat ni bi agu hɔ na space no yɛde ahyehyɛ ntosi adaka sɛ ɔmo de fira koma da na ɛba o nti kɔnɔngo dwa so hɔ no ana de asi abesi nti at the point accident ni si yɛ no ɔmo make sure sɛ yɛde nsuo ahohoro ntosi ni nyinaa firi kwan no so ansa na car etimi afa so wɔn sɛ kwesi broni etumi yɛ car bia ampa ebetumi afa goose no ɛna etumi afa nipa nso kakra ansa na driver no side nso aba nti bia first seat no ɛbɛfa nipa 3 na driver ɛne ne passenger nso nti nipa 5 na wasan yɛ kyerɛ ni nia de goose carrying vehicle ɛno no ba yɛnyɛ no commercial ma yɛyɛ ne private ɛma because private no ebia wo goose na wakɔfa no wo workers bi a ɔmɛ den ɔmbɛka ho na ɔmakɔyɛ den ɔmakɔfa goose no da yɛnyɛ no commercial ma ɛma wo mfa goose ɛnsa mfa nipa at the same time nti ɛhɔ nom no yɛbɛhyerɛ na ɔmundi DVL
emra no so nti kakra ehɔ no bɛka hɔ no ɛna East Legon deɛ no wobɛtumi atimu kakra ma me okay sɛ accident ni si dan ba ne sɛn according to wɔn a egyina hɔ bi mpo a wɔbo a yɛ rescue yɛ no ɛna yɛwɔ video bi a yɛ try see ade bɛto Facebook no so CCTV camera capture how the whole thing happened we hear CCTV video no a speed ya car na die no ɛnya asɛm ketewa report no kyerɛ sɛ car no a enipa no atim nipa bɛyɛ 3-4 tim no deɛ ne number ɛyɛ GR 8542-23 no wɔn wo free junction betia main road ana Jaguar no edi mrika otia obo break kura enye yie enti amra wo hu the other vehicle no na wo ye hu hwe enye yie dan so obe crash into it ema o crash ya no omko bu obi kura dan to he video no a o man bacho fa video no to soma me omo crash okopia car no ekwo fie no bu wo no ana eja to mu a enipa 4 bent beyond recognition no enro anwumre 4:30 to 5 East Legon hwemrika wo de de enti yewra video ni ho edan no also wo boost on awram aha enti abusuan ba yen Facebook no so a say wo hwe bi a this is the video wo bi store dan enya uncompleted o e buura musa no he edan na hia wo abaka say dan dada na si ho no e bu awram speed a wo de de no ye bo modern say ye betimi a project sa video no a CCTV footage no ama muso matimi ahwe bi enti ewra de nam so baye eno no enti on say da no ye kan speed ho asem speed limiter ni ehon kaka ho no yes ye kan speed ho na o kire say ye wo kroma na nipa school ni nema wo ho a yakwa ye 50 kilometers 30 kilometers per hour ena baby a nipa wo bebre no so kakra no ye betumi akọ 50 per na ye tra na ye betumi akọ above the 50 enti speed there e wo se wo hu baby a obey den obeko speed no but again when we say car na wo ho no one a use petrol and diesel and gas at the same time so no electricity so den ewom this time yes I the electronics side den aka ho enti sa wo use car no na wo wan dwen wo nua nso ono nso wo kwan ni su bia na chese wo de akwanhia be den ebeba na kan hu se petrol any electricity any electronics na kan bom ma eh dey den eja beba because sa electronics no wires no ho atikakra bi na bia ka no ni wura ne de ko enye hwe but bibi ko ka boss a na je say ejadem this time cry amode electric vehicle abai podie ye fitafo any mechanics for no I was say omuntumi omunye more training ema omo because sa electric vehicle no your friend bibi trashing batteries okay eno na egu car ni seat ni nia se yes car na seat na esisi wo no battery nkwa na egu ase trashing batteries okay sa na friend car bia electric vehicles okay na no na se battery no nkwa because no engine ni mo aya moto na dem that's right na battery no na ema moto na feed no na omo car battery na ne voltage ema na hoden no 1200 voltage each battery no battery ni na okay share battery use 12 volt 12 volt 17 volt 15 eno crampo show na way 1200 volt batteries I just say dangerous very one share job tom sisia DLFM enti sa o mechanic bi on your expert
no de kodi agra eja betom sisia Okay. na sa batteries we na gu years na se bibi ko bom pain I say more or less no sa cars no it is explosives. and see na precautions wo ho Ɛwɔ ho. no obe use sa car na e wo so otumi nya precautions e wo ho se na obe use car no Okay. because e good e na aba ebe yi exhaust gas ni sa pollution ni nia efi ho gas a ye home a enye papa ni nia e be save life but at the same time ye use ni ye nso a It's had the e be world send the negative thing aba DLFM. so enti ka na wo ho no mo o ka na wo se udwin mienu Okay. na making sure say e yan kwani owo life and death enti me use ni ye na kofa akwanhia amba Ama. cause akwanhia kitwa bi eni ho dabi o kitwa bi eni ho Ni ho. enti ade na omukuta no omunhia ho ne ma ye also talk ye ma o manual uto even your phones you cry ye ma o manual Yes. bibia kwankyira wo ho se na obe den obe use no enti wo use na wan use ne ye a e de akwanya na beba ti abesra o They say nipa 9. se se anipa 9 omukọ na se na omo hyi wo mu no se na che se bom na dos ni aloko Yes. To be a etu PNU. bia yeye electronic bom akakaka aloko na me for mo kransie oh enti drivers no enya commercial drivers nko awo driver bia eno nti na ye kese ansa be kwan so no ubidi ka besi kwan so no emra no kire se wo se unya valid driver license. I trust say wo fa antitiem. That is it. And sign your license the in now. license na dey emma. And yes, oh sorry na dan be kan I say you want drivers bebre omo nya drivers o omo need driver license ya DVL e dey amount na ya chi bebre wo kwan so ya boa omo ama omo tumi enya license ni bi na ya koso ayeye but the bad advice is say who need license men ko tuka na nante kwan so anya well Yera. na yɛhwɛ VIP so deɛ na yɛwura mpɛdu na ɔkasa no na ɔka sɛ ɛdutoɔ ne saa nneɛma no Yeah, ahohom sem. ɛka ho na yɛdeɛ yɛafa Christ deɛ na nyame asɛm no a ne yɛde na sɛ woka in Matthew chapter 10 verse 16 a Jesus say behold I send you out as sheep in the midst of wolves. Ya soma mo say enwan. That's right. Ah mo kom patakum. Good. Mo ma mo ni na ho. That is it. Saboa wo. Pacho. Praise him. Na bra wo ho ase. Na bra wo ho ase. Yes. And so aboa ebuburo. That's right. Sa nyama mienu we. Because oh yeah odwan. Na wo ko opataku ho a. So what did you we? That's right. But osiko na ya wa ma ya ba wiase nko ade o se ye nie adwuma nso ansa na ya ede ye didi. That's right. Enti ya o se ye nko ye adwuma Na mu adwuma ye no. na adwuma ye ma we ni nda ho That's right. na bra ho ase. We are shenkani a. That is it, bra ho ase na ma we ni nya den enda ho. Isikani bre frim. That is it na oh ma ya kwankyere no. Enti Sami ni anso be kasa kakra nti ma advice kakra me wo ho. Mira Richard Kwesi Eya, National Coordinator Compliance and Enforcement, Emma DVL, Yera Edina Noesi, Kennedy Nana Kwadwo Jemfi, Ewaha, where your road safety advocate, where your chief executive officer, Emma, king of all perfumes. Chilasa Wobenwa, Ewa, they will home order. Tembi I wish ya no a asa saman ni hu nana apom bokodia Oku ehu adom ye fe benye sede efe bi nye sede nana sofa yoku yen sha asem free East Legon accident no okay ye wi na yakọ tomatoes for no accident no okay
Eddie. Nanso a Christopher say enso nyame ye. Okon. Accident we no. You say Jaguar. Yes. Jaguar. That's a very good car. Now it's alleged say it belongs to one big pastor in this our beautiful country, Ghana. Sir. Naniba. And a cause problem. Okay. But it's alleged. Okay. And to me, bonny thing. 106.9. I ain't seen be. That's right. Oko a entity. Yen shall see him free ho. Okay. Yen yesika. Senya isifa sheye ma. One share womudi omusuba boni be free fee. The abe sign afufro wa bonting. Nti entity. Okay. Na entity no enye sophobia no to tete. Okay. Enye komphobia no to tete. Nemum eye nyansa ene adom achede a yehu adema. Ena utumi de etete ne bi nyen wo mma. Edi tirimude se yampa se sofo no eka a eye ne ma odi ma ne yere ne birthday ena eno na yedi akonya accident na ohwe sa nkwara ni age any the style a omudi tutu car na me fan se etirimude. Now your person ka yenya report ni nyina free impinimfo a omuko pie yes accident no so na ye hu afa Saturday ni me ko fa ho but na me call me penny bi ho wo Trasaco side. Okay. Ofa ho me fa ho but na NC but me back no and will be friend say traffic was accident be by but so I ignore at me friend ni pan bi say say and also hwe car beat the speed abe bo electric pole on the electric pole exactly okay na a hit and a hit car be man catch fire until there is a hit electric pole no say a hit ni pan na because of the electric pole na a cause fire but that was they said ni nyina no eye wo mo a omate to be ade ne de eba nti ye be person campaigning for no fire service for no nkasa e betumi de report ni bi free any eyewitnesses no e bi e de report ni bi free aba na yen hwemfa ni sei ye wo car sifie eno nkyerese ema yen kwada no kwanya mamu betu cars no okay ebi fi say eya na eye bruffing say matoka na meba to metwi so atmasie car twie no eye ntete okay car ni twie no eye ntete na mame mfa mfiri ni sei ansa na me hu car twie no ye ne hu bi hye mi mu okay me maame odi hu ni hye mi mu no na your old BMW ewo fie okay ni favorite car na me na me horo ho car ne pa me so ni akwala me wo fie na me huru bia na me tunu ba ko mienu me tunu ba ko mienu DLFM da ko 106.9 te se me tu ena me dia kwa ba me ba yo si hwe car na wo tunu me ma police a cho fi se woni wei ena o ka accident ho nsem e kire me okon esanse na me ya akwada nti no mi suroye mi bohu se se sana ka subanti dia ene ya ka na me nye ntubio satan na ye manual na nye automatic okay enti mi horo ho a mi ntwi ka no enti mi mentwi ka ko si se mi am to me ka na me call driving school kakra na me san ko DVL ni san ye me test me ma me pekululu o mabrabom fi se vehicle no me wa kwanya
anka metumi afafa baby agye me lines say twi but nana mame mua 1 second wa ha okay me pacho asemo a make me quote from a source okay DLFM yenye source we share video ya me hwe ya GH page one of the popular bloggers yes. GH page yes o se osofo side for amoako okay me pacho video no ewa ha o se mame reading the caption no me quote from GH page was say Bishop Salifu Amoako's younger son kills 4 in an accident. Good. And a video no omo ade target of no. Good. And the man picture. Eka home. Good. That's good. Enti media nanka me mbodin. Na GH page abodin dia. That's right. Yenko yenu. Enti okun me ma madwene mu do ye fise ye ma meti ase se ansa na metu car no mihia way anyway na police ancheme na binya accident kra na me de ka to metirim se me ko jail forever nti ehun no wodi nyini DLFM. nti na me namfofo ni community a me namfofo papa no mo ka bo mutumi ba fie betwi bia fine so me so steer nim because ya ka to metirim se me twi na me nya accident na me da no police ba be chemi asa aka ho okay ti as a time no it will be trim me nyini ya no so me make sure say me call the right way to learn drive and not just say me perfect. That's right. But ye ma meti ase say eye fidie say fidie no etumi ji wonsem and say fidie na ya no automatic enyama no abiemu no automatic no ade confusion kakra wo ho so one hwen ye na ukotia break one hwen da kotia accelerator na atu wum DLFM. enti se ebia na akwara ni kura car no otia so no no ukotia breaker edo beko ebesan de na akọ enti senia accident ni siye eni American tente no na menye sure say oyarefuo bi dem as sa abofra no de ne eko hospital ene no kra no enya advisable say obi yare a e wo say wo fa no sika no wa bra wo mbo siren en create awareness enti na eye din ene be ma sa America no aba na edisa sign akọ sign wo bi a wono so wonam ne baby eno ni accident obia ne senia sign bi beto no ba se sign de man ntu obia bio eya se ubewu asashi eya reho na ohwe senia accident ni impact ne tia a eja betomu a ye car ni nyina abano Mr. Wa describe car ni bi a kire on eye almost 90% electronics ebi a touch screen ye seat a ye tena so kwa ni ye touch bi a regulate seat ni mai enti se first a otwe ase a na ekọ debi enti electronics is more ma electrical works no eye more enti se wo car kra kodi electrician or ye mechanical onim electrical enyoma hu ye a wo kra wo twi du baby a wan hwa obutumi show because Ghana for no ye system no ye fuse a ye pese ye jose no say ye fuse a o se nkoto ebi a fuse we this san o si o metimi de wire kakra bi aso wire we so abehye mo wa maintain instead of obesesa no enu nyina no ekose accident and no so catch fire easily aside that the way your coffee filling station you bu your fuel system no crash so no enu so wo ho it me catch fire it is ye twika no a yemfa adwene enka ho say we eye efidie enye bibia ye de bo life se broni hihye no ma ne ye fe saudi babo life a na ya akade kakra bi odi aka ho that's right se bia ni mode no ene efe ne yemfa mbo life se bia wo twi
and sham sa. I don't see that kind of happiness say me trika ni say ya and a mommy ni je. What they are fufro ebe to a samo and na car a yen na dear a hetu say boom and your foam. Welcome nipa and now to me and their life. A bina ye Endra arehusema nipa enai sumi nuna yet me a confirm me say o mashi drobe maybe mitie reporter or take accident or no so a cause and ko to me I drag some of them or save some even though it has catch fire me hobi kwabenya eyare ho musuku runabout ho young boys kita BMW sorry Benz speed be me say me shop enim me wife and it first seat to your pocket okun me kan dada car no be far ye car no so say helicopter eko ra me say me shop no obi a wonim kwabenya hema ne fie wonim kwabenya hema ne fie a ofiri wa Noble chef bibi omo new building no omo de aben me perfume shop na na kwabenya no it ya park was close to the Noble chef car no the speed because share ya no obabesia and otwi car no omo lucky ni airbag ne mom de otechi no because one bus seat belt na airbag ni entumi endu no honti o collapse here car no fa my wife ti so ewo enye movie shim straight to the wall ko bu wall no obia woni musuku yes betimi okay bent so inti cars na aba no speed e ko no want to mean control don't try ena emfa wo car emma obase me train driving and found my house help say ko train driving and found my house boy say fa ko train driving funny call driving school na register no say one kasa wo vehicle na office say ubetumi e dia trainer per professional o kita document no on metre driving no sane ya no so sane ya no fi say mikra L ni ye me say ya L ni ye di enkra Lena na license good me dia bon ho ama me wife no say your plate ni dia Lena plate okay but o license na okuta no Lena license so it was the plate okay na me dia bo me ka ho ama me wife onu na otwi na sada no me ko tu car no eko Tema station me do Tema station police for an inchen ministry swap olumambio chio o se wache me enti okun oche me no me hu so e papa penin me so me mpese police a wache me no me ni yiyi ano to otna front and na me twi ni boko ko ministry police station ye kodu ye no park me and obisa me say me license way and na me yi me license way chair no say no and your license way no say me used to drive a car na way DVL for the mam no the license be count na me say oh there be my wife and na o twika na me ko ji won ho na Lena me bon no say okay nti my wife wo Lena driving na me say nyo no team me na me team na me de try no say okay but ojai me no explain it share me say the nti o che me no kra na license no or say LBN should be 2 people okay in the vehicle say baako nimtwi na baako echre no na say mfunsuo bi ba na baako no etumi a correct no okay enti o kire obi driving kra na wo se utumi echre say oh and the kwasie na mafa me yire esi front edi na ko park so ko kire no na wo de silent ayina ka ho and their particulars what I say woni bia wo se police ne chew na Ghana no ya no police ne chi na police ne defo police ne chew ode na no be ye na me kura me ka na so ni nyina boyen e ma gi yen free accident mu se abrantie so onim ka ni twio so onim ka ni twio DLFM the endura ye te ye no nti okun aha no
ɛhɔ na mede bɛsim na mesrɛ yɛ mpanimfoɔ no sɛ yɛnhwɛ sɛne yɛsifa ɛtete yɛn ma no ɛma nkwara ne ntete yɛn especially wɔn a awurade ato ɔmo nsɛm kakra no woyɛ no ɔmo fi sɛ yɛfiri baabi ɛne yɛbaa yɛnti no ɛyɛ nya nkwara no ma ɔmo ani ngye baabi a wofiri ba yɛde nteteɛ na ɛtete wo ɛti fa saa nteteɛ no fa akwaraa no fam fi sɛ ɔno pia abɔnten na ɔkɔdi ne nkwasi asɛm no a ɛkɔka amanfoɔ. That is my problem. Me problem with the we are saying no. That's right. What say obana? Opia bonto no kwanko say you want to get people involved. So it is a more person ma ye say ye mo hyɛ mo se mo krokro mo se mo person mo bachi etwika asakesi o mo fa trainings enka ho. No mo training omo. Na me enye ahohoaho amame enye flex o se rush amame. Say me hu say young boy cracker. I don't care if he say penisem bi ayeka anase ebebi ayebu se wa car na nya wodia na ye frame meeting na de bicycle buy on one fa so say wa car na nya wodia. That's right. Enti wo no memfa wo nya hwe na mom ye ntete nkwara no mo nte ase ma ye nyen wo mu ɛhɔ no me de besi hɔ afei kɔ asante achematwe de na afei enkwatie no ho ɔko you rap so bakakra pese me learner licenses no me chire mo kakra. Okay. Just short one. Okay. Now when we say who driver licenses are and no nkyerɛ sɛ obetumi akyerɛ obi kaka tabi emra ne say I was a driving instructor certified driver instructor by DVLA ɔno no ekuta driver licenses which is above ni awo beka no and our san kontitiam send obetimi akyerɛ obi. That's right. Enti sɛ obi ekuta learner license na ɔkaka na ɛwɔ sɛ driver instructor na kyerɛ no nti DVLA I instruct all instructors ne sɛ ɔmo mfa ɔmo ID card a DVLA de ama ɔmo ento ɔmo kom ti wobɛhu sɛ ɔte hɔ no ya ɔkyerɛ learner no na ɔno nso ne tag ɛden ɛda ne kom nti compliance yɛ kɔ kwan so a ɛno na yɛhwɛ. Okay. Ti yɛhwɛ ɔno driver no ne learner license ade ama no na yɛhwɛ instructor no nso sɛ okuta na yi ne ID card a DVL ade ama no sɛ ampa wotimi ɛkyerɛ obi ka ɛnyɛ obiara na obetumi akɔtena obi sɛ ɔkyerɛ no driving. Okay. Ti hɔ na mpɛ sɛ ɛnyɛ ne clear. Okay. Yɛda asenti nana yɛnkɔ kakra bi na yɛnkɔ tiefo no. ɔko nana wɔn sɛ bibia besi a etwa no ho fɛdɛ na abɛ hete ye police for na momfa sunsumsɛm na ɛwɔ VIP ne nto nkyɛn ɛno deɛ obiara ne ne fi asɛm edwuma biara no ɛwɔ hɔ obi kura sɛ ɔkɔtena obi akonnwa so edwuma no wegyae obi so ɔkɔ mines ne nsa ho no wegyae ne nyinaa obiara deɛ wɔ hɔ but yɛmfɛ no nkɔtwere hɔ na yɛnka ɛnkyerɛ Ghanafoɔ sɛ biribiara na yɛde bɛhyɛ honhom a ɛbɛma yɛn nneɛma aka akyi ɛtɔ de bi a yɛ physical ɛna sɛ bi ɛyɛ gyimie. That's right. But yɛmfa mfiri ne sei career bɛn you see my problem with Ghanaians in the investigation no sɛ asɛm no si a na ya pray ni o pray ni boa no wie a ɛnkyɛ na foforɔ aba because yɛmfa yɛndɔ asɛm no mu sukɔ ɛnyɛ mu investigation ɛnhwɛ deɛ si yɛ a ma accident ne baeɛ na yɛn mmoroboro so na wɔn a yɛde mmara hyɛ wɔn nsa no ɛnhwɛ ma ne nsi biom next time na aka. Okay. And only your biggest problem. Young family no overload. How was the passengers in the car looks like? 2, how was the packaging of the tomatoes looks like? It could be a balancing. Say, oh yeah, overloader. Or time to me grepe road no more. DLFM 106. 2, who break all the time no into me check. Send your open no. The atuaso biom osan so ye overloader car no ankasa hoɔden ɛsote for speed enti fane sɛ wayɛ overload me yi overload ɛna me de yɛ investigation. That's right. Wɔn wɔ hɔ ba na you overload
ɛna ɔpɛ sɛ ɔtia so a ansa na ɔbɛto VIP no na kaa na hoɔden ntumi ɛnsan anaa ntumi nyɛ deɛ wɔ sɛ yɛ ɛbɛhete VIP no na hete VIP no a ɛsiane sɛ ɛyɛ overload ne nti no they will get more impact and more damages nti sɛ mopɛ sɛ yɛyɛ science kakra a yɛnload car bi ne yɛfa hete adeɛ ne yɛhwɛ impact of sɛ ɛbɛsi fa agyegye ne ho ayɛ na yɛnsan hwɛ car no ahoɔden because yɛwɔ biribi a ɛfɛ no rugged cars car na ne su ne ne ban te sɛn alacha na se den yɛde wei nyinaa ba ne ɛno no yɛtumi agyina so ehu sɛ DVL nsusɔ alacha car so Ghana nsusɔ overload so Ghana pet driver what driving more than that yet what distance a driver would drive it up to no home when was the time Ben no two car ni free him mammy and fan kɔhyɛ ahonhom wɔ hɔ ma ɔmo wɔ hɔ na ɔmo bɔ ɔmo bra yɛnhwɛ saa nneɛma no ɛno na yɛyɛ saa investigation ni wie a week wei a yɛte ha kan another week bi mbɛba foforɔ bɛba because yɛwayɛ ni wie a ne de akɔhyɛ biribi ɛnɛ obi tumi boldly say ɛyɛ election ti ɛne yɛnya accident election ne ba just way accident ne start ɛkɔhwɛ record from last January or February till now about 2000 mamu fan kɔhyɛ politicians bia yɛwɔ problem a wɔse yɛ solve ne nyinaa yɛ way of career yɛnhwɛ tomatoes no or carry the career no yes adaka baako yɛ sɛn yes is it qualified to load ɛno ne asɛm no ne nyinaa wɔ hɔ a when we do investigation this is what we go ɛna why no all taking care of that ɛno ano sɛ yɛde abɛto mframa ne yɛtwa wɔ YouTube ne yɛtwa wɔ ha na DLFM afɛ bi na wei afɛ bi na yɛde abɛto wɔ na yɛwie a foforɔ mba biom ɛbɛsa aba so the problem is yɛmfa adeɛ ne sɛ we see last month no yɛyi nhwehwɛmufoɔ bi ahwehwɛ mu ehun sɛ ɛbaa ne sɛn wate aseɛ na yɛtumi anya ne yɛasɔve hɔ ɔhu sɛ yɛkyekyere kuro enti yɛhu kuro ne mfomso a masa yɛde Yesu Kristo kora bɛsi hɔ ɔbɛyɛ magic mfomso no ɛwɔ hɔ no wɔahu a yɛntumi nkɔ yɛnim enti meme nkasɛ mfomsoɔ ba a yɛnka sɛ ɛnam Mr. Yasu ne ba yɛti no no you investigate what caused the problem because said the ewra ma kind regulation 19 that's so clear car no e different nipa ne yensa mfa nneoma at the same time and it's but entosi adaka egu kai ni party me be ko echi one more to car free tema station to just tema omo load tema station obekọ no way to seat egu car pempem very clear omo crowd omo nama to 37 na besin ko tema police for Kwanso they say it all the time say the why obi kura chichire na boot na bie na de ahoma bia chichire na all this thing when he had an accident impact no we know we see it clear so if we don't solve all this problem near the kwasha ahonhoma ahonhom no de mo wo ho okun god wetie for kakra na mde bebem okay investigation there so can investigation about road crashes police ni number 1 no ye accident investigators DVL number 2 vehicle examiners boa police in completing their investigation every vehicle bia esia police ko hono investigation ekoso enti immom ya mmom ayewa ha no se bibi se esi no be ma ye na entiatia police side no metumi ama information on their investigation because you hear investigation you betumi enya ebenya for police yes thank you enti meda se papa abusua yera Richard Kwesi eyia ewa ha ana Kennedy na nakodwo Jemfin so ewa ha ma memra won nchen na yeni enkomo kakra because of the SN intino and your main topic in the crown ya moso but nyame ya adom one next week eno an yebede ho enkomo nti yera Richard Kwesi eyia ene chairman pedu what baby onam krom ha obetie ana Kennedy na nakodwo Jemfin special no so ama nti next week no yebesi en topic no eso na chief inspector Tando retired ana also Okogyeabour metie wone wo mpanifo no pa wotia Mr. Yia
Wachia Kennedy na Kodjo Jamfi no wachia chairman Pedu. Enti chief expert atano retired. Say yadase papa ene won so contribution. Ma yenim komo kakra bi na afi yemfa dwumade no ensi 0534 050199 0534 050199 059340 6565. Me pacha wo ba na wa mana ye snappy wo kakra na wo nua so watimi abia ma me da say good evening. Good evening, senior. Rabani nyame do me ho ye tema community 25 ofo bi aho ye. Nyame adom obi aho ye. Me da say asa na nsement on temen kai papa. So ko san kware kuta okoko no nti wo ba ye nche. O da bi o. On se be a kyerem se akokon no wo ho no me ko to bi ma me gya wo ya kan se table no so. Nti wo ko fai. Mo. No. Aba bi ti o. Onim de nti a offer fire service in na wan fi wo no. Yes, nipa be na ne ba na de car no ko nya accident. Osofo sarefo amoako according to GH page. Thank you. Enu nti ye be da akọbọ didi na didi asay. Ye nka. Ya mre ye mu bi ebinum amre na munya sika toto cars gugu fie. Enti sa akwala etu a. Sini asa o ye sure so ko ba dey na sebe 2 city 3 city 5 city na obo ana na de koto ka obe gesi wo se oba mfan sikuru mu nko. Dabi. Ye hwe ye ma no ntete ye yi. Na se ye se ye kire Bible no dia yemma eno nso o se jimisem bata bo frako ma ho antie so aba ene ni ho biom o man yan chitiri yi woni nyame yaji meda se papa ya chia do wenyafo nyina nso gudi wantimi anyina so kafra wontimi nyina so a mesro no atwen ho ntama pake na woni atwam ma mentie we good evening. Hello. Yes sir, good evening. Fine, pato mi jendi akroji ma ka fa fika so ope kuma ani de krum ma mentie o pato masema me wo kan kaswa odoko kwan omo omo gusu start ma ye do mo sipa ni mo problem ba ko wo ne se ye ne se we fit for pom cho omo ye to isi kasa na de ye omo geduma no bo ha na plan ma che ko ma so chama de ye ko geduma na omo ye kwan na traffic ni be sa se bi o da ta media na ta je no ye geduma me ye ne be 2 hours for geduma hami. But the problem is, if you are not able to get the ambulance, you need to call. Yes. So, you have to be better than a semi pan to be young to be out when young. Okay. The moment Casa, somebody, Jumana, almost at time, I do best at night, 10 o'clock. I put best a 4 o'clock in my chair. No more possible, they are attacking this man a fool. May I say, that is your patrol, maternity. That is your so. Malam Market. Hello. Me patrol, meet you. Malam Market. You say, Ufi, Malam Dance now. Ko mala market na omo so free la pass ba be si mo mala market no DLFM 106.9 mana se ga ho e bi esipe asama e bi sie yeah it's not safety for mo hwe mana mo se ga ho on hwe ye dachi bi ne be ko fa ho ba ma nti bi ko si a be ko fu e ho no mo hwe mo kasa na omo se ga ko ni free ho payment no wo mo so ni free ho me da se papa mi wura mi ntwa wa no me da se na sa pavement for na sam ne de Yanka, wa ube wuno, ye besi you. Good evening. Oba wajo. Meje osoma ofase. Oba what is say? Sa kwa de tema community 11 me ho ye na so e. Mami tie o. Oba nu asemi de areho pa. Intimetu a awofo no fo. Se omomomode na omomomoma no enu tamwa. Ese so omode ka be so monsa. Ansa mimi mobile phone kwa me ma me bamfa. Onte se wedu 18 ansa na me mo afa no mobile phone. Ntia omu hwe nkwala ni ofa meda se we anwumere ya DLFM ya nimu ha ka bia medi akire eye hunda me mfa ne number ne ntodwa enkwada miensa omu nyina ye less than 10 years ana wa park wo magu seat ba ko so front ho ai kafra good evening ofa me pato me udi de self me friend hin e akontapa islegon maminti wa akontapa Afa, masama na pese bede tumi ni anu driver phone ni mu se ye nyina kan ho na Ghana na eyiwie adwuma no okwaba engweja nkwala ne abuhwe ofie estre won bibiri se wo du ka no na se bebro ka na ho de so a wontimi nkontro a wonye bi ni wo sika de enye da kon ye de pe na wo ye adwuma no wa bra udu ba bi apake na da na so utimi da na so wa ho de no ba ho a wo ye adwuma no ade bia the open unsabe kakra metima kanono medamasi menso meda ase papa good evening
Me pato mo ano so kakra ma me within the self frame friend. But your friend you because I feel expensive. Ma minti mpacho. We pass on say no VIP and on them bino. On say almost you know fun. Una we owner now what talk am go no the ejuma no. There will be a chief driver no. So look at that old car. Me pato o network na enye mente kura mpacho kafra kamemo ato aso dodo adan. Good evening. Good evening, Ofa. Ayiko. Yeah, hey, me Ofa ase be ni o fra me friend. Akwa so. Yeah na. Ni pacho mami ni dodo wa. Oh, mpacho ante ra ha mintie we. Aha. Ti say me si ano aka me pese me ba no sia driving wo driver bi ho. Driver no si ni training driving just or driving school ana. Me pacho I on call driving school. But the driver never seen that car. That be Encore driving school, Mama. Encore driving school. Why? Okay. Me da se papa. Good evening. Good evening, Ofa. Me pacha within the self frame friend. But yes, from Ohene, me friend Madina. Ohene ma mintie. Ofa. She ade kosi senka. Do dey carry me accident no kwa na wu ya. Ghanaian reho. That be because me a driver ni. I said, oh, I'm good. Especially when my guitar Benz range. So by our mother, go road so. Ofa, so when you so catch it. DLFM 106. Then so, me da se Ghana Police Service. Say Chrome ha uchi V8 ya. Police enchew. Uchi Range Rover. Police enchew. Me maye adwuma ewo East Legon Porter mo pen. Metimi account body problem ni ho. Na me wo Kingdom FM no Kingdom e wo Shiashi bus stop so East Legon the ekoso wo Shiashi main road no so East Legon yenim you see womu use saka sakese no say Ghana Police Service enche wonom ana sebi eburu sebi ekudonton kwase salute na yesa de mu bedi enti one day be yam so good evening. Good evening. Udi the self frame free hen Magamenda mo pase system ma mintie we why mpacho Ofa. The person driver for me to say. DLFM. Sorry, ahumacho one na yankopon ka say 10 billion na obenya 10 billion once the program so. Oh sorry, area 2. Na ya meto obenya 1,000 na obenya nti ejuma na omo ye na omo nto omo bo. Na nipa nkwa na omo didi ago no. Medase me pamto me ntimi mfa frefo no ebie mma me mfensi wa ha. Nana wadama ye ko last words 30 seconds ni yempon nana mama yenti ye ho ase se ye accident ye ekoba yi betumi aye hu bebre betumi esia no bebre but the problem is say de bia me ka se senia ye ma indiscipline no edi ye mu senia ye ma overspeeding to show off no edi yemu senia me penintema kosese obi ni oma de akobebi fufuro edi yen eno na eye ko wie yesi enti inka accident ni bi wo ha we can stay out of it it is ramping for say one more mukita shining nyina no enti asie say wo penintemu a simuntem Meda se open ntemu asimuntem enada mu ntu nkromo nkotu se bi mirikafon ewo Kwanso yewra wadama yekọ yo meda tiefo ni ase so mutie that's right na kakra me wo kan se so bia be kaka ya odi ka be si Kwanso no ombo modern no nya driver license mfi DVLA na Kwanso so anya jojo meda se Ebusia Yera Richard Kwesi Yia, a National Coordinator Compliance and Enforcement, Emma DVLA, Anna Wadinim Diaboy and Kennedy and Akojo Janfenso, Ewa ha, Sima me basia. Oni pariye ye ekwan abefa so awbeko eno na na ye problem no. Ensuo na befa wo ana wo hyenkani wo na beche wa mene ana ko twa mansa.
Say you was shankani and a beku dia any na adwuma bi wo sese wo ye ene se. Wo tena ka mu a suseko anu tum. Why you awuraba na me de me ko legon ena me ye krache ni. Ana krache sam wo shankani tri bonku su kokun yi. Enti woni ani. Ewe ye ni asam no me nua Bismarck de don. Senior say bibia bokode me da se ni adwuma pa. IK music entry was so sad. Dada at the chain was say greetings. Nitie mo hwe mo life edi free Alajo Etikopom province. Amuako Frank Nero was say I'm watching you live from Sohom. Yankopon for mo kra nsie ye me da se Cassandra Ej. And was say we have a serious trouble in Ghana. Na Kofi Sak and was say oh my god. I put that sign was say Mr. Okon we are suffering now. This about overspeeding. Bro, for the mudi be ham you chroma. Gladys Solomon. What's the wafa? Yankupon mwa Ghana. That's it. Genevieve. Kujem. I was saying. Yes, my phone wa Ghana. So batanta wa Ghana. Africa. We were brought to mem. Was imitating live here free amasa my medasi papa. And we any asamono. Oh, for read this month. Enunti ediene wiase afafade betimi aye nipa. Ama nipa betimi drum pempen so etesa. To the extent that our actions or regret ye ye wakum nipa. Anyway, me fancy DJ Omarion Ebo Mechiri dom. Ebusia ma memfa da PSA anenti asronko ema mempenin fuwe. Ya me ensra won mo amempene da. Mr. Abe Kukwenu, Chief Executive Officer. Ewo Eye Shell, Elmina Shell, Rest Stop. We free Eye UCC, now call Elmina no. Shell filling station on Saben Kumso. Mr. Abe Kukwenu say wama ne mrantie na biem. And unti filling station what the Ghana Kwanso is airborne. Say nyami wonshira papa, I do appreciate. Mr. Kwadwofobi, Ghana Maritime Authority. Say, nyami wonshira papa for your time. I am so much grateful. So also J Ghana Kwanso, Madam Wasi and Sada, and to my own chief of staff. Mr. David Mante, Cape Coast North in Siachi. Also, Ghana Kwanso is live, it's loud and clear. Very educative. And to my boss, Mr. Charles Mante inside US. Thank you very much for your time, everything. I am so much grateful for your time this evening. Nyame wonshira wade nyina mu mempaye ne sanyangopon. Wo mama ho ban emma mesronko so. Na wonshira mo kwatenten apomoden. Wo mesika ne nyammo. Nyame wonshira papa. Mr. Charles Mante. Also, Ghana Kwanso is loud and clear. I was US Montana, and so I am so much grateful. I was here DJ Omarion to make on Facebook no eso. Ghana Kwanso and they basi wa hanya me adumu adasa na yebese hia. Ebo mo ye ohyenkani na se wa na su bampedia. De beka kire wa ne se enyadwo makraw. Wewu de ba manoso. Wewu